وەکە تێزانین کۆ ئەف ساڵانە دەولەتا تورکیا داگیرکەر بە هەر ئاوایی شەرێ قڕێژ عێریشی سەر وڵاتێ me û pêkhateyên di welatê me de dike. Her roj bi rêbazên cuda li bajarekî me li ser gelê me yên sivîl û saziyên me yên sivîl komkujiyeke pêk tîne. Herî dawiyê jî bi mayînkirina erebeyekê ku karmendên Desteya Perwerdê û Fêrkirinê ya Herêma Cizîrê dibe û tîne bi saeta kombûna karmendan de êrişeke hovane pêk tîne. Weke têzanîn bi sedan karmendên Desteya Perwerdê û Fêrkirinê hene û di saeta kombûna karmendan de êrişeke bi vî awayî tê wateya plankirina komkujiyeke mezin. Bi salane dewleta Tirkiya dagirker van komkujiyan û plankirina komkujiyan dixwaze çavên me bitirsîne îrada me bişkîne û me teslîm bigire. Hedefgirtina Desteya Perwerdê û Fêrkirinê hedefgirtina pêşeroja me û zarokên me ye. Li vir em banî hêzên giranter dewletên Yekbûya Ewropa û Rûsya û hemû hêzên netewî û navnetewî dikin ku vê hovîtiya dewleta Tirkiya dagirker bibîne û jê re bibêje êdî bes e. Bêdengmayîna van hêzên tê wateya şîrîkiya vî karî. Carek din em weke Desteya Perwerdê û Fêrkirinê ya Herêma Cizîrê vê êrişê hovane bi tundî lehend û şermezar dikin û dijminê tu kesî dibêjin tu kes û tu hêz nikare îrada me bişkîne û pêşeroja me tarî bike. Em carek din ji dost û dijminên xwe re dibêjin em dê bi xurtkirin û pêşxistina perwerdeyê xwe û zarokên xwe bersiva herî xurt bidin dijminê xwe. استمرارا لمحاولته المتكررة في استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية في مناطق شمال وشرق سوريا روجافا، قام الاحتلال التركي صباح اليوم عبر مرتزقته بزرع عبوة ناسفة في سيارة نوع فان، وهي سيارة لخدمة موظفي الهيئة أثناء الحضور إلى الدوام الرسمي. وعليه نحن كهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة نناشد قوى المحبة والسلام في العالم والمنظمات الحقوقية بالوقوف إلى جانب الشعب في شمال شرق سوريا وفضح ممارسات أعداء السلام والحرية، ونؤكد لهم بأن مجمل تفجيراتكم وأعمالكم الوحشية تجاه المنشآت التربوية والمدارس التعليمية لن يثنينا عن عزيمتنا وإرادتنا في الوصول إلى بناء جيل متطور تربوي وأخلاقي. بزمان جيان نابه بزمان جيان نابه بزمان جيان نابه بزمان جيان نابه